자, 기도하겠습니다. За хамтдаа залбирцгаая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь талархаж байна. 이 시간 또 주님과 함께 주님의 말씀과 함께 교사들 함께 할 수 있도록 도와주시면 Энэ цагт 감사드립니다. эзэн таны өгтэй хамт багш нар маань хүрлэх гэж байгаа лээ. 우리가 말씀을 잘 깨닫고 이 말씀을 합당하게 아이들에게 가르칠 수 있도록 Бид үгийг 도와주십시오. сайтар ухаарад энэ үгийг зохистойгоор хүүхдүүдтэй заа сургадаг байхаар тусалж өгнө үү. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. 사도행전 2장 За Үйлс 2 дугаар бүлэг. 36절입니다. Үйлс 2-ын 36. Мөн 231 дугаар хуудас. 함께 두 번 읽겠습니다. 2-ын 36-г хамт 2 удаа давтаж уншия. Бурхан тиймээс та нарын цовдлсон тэр Есүсийг эзэнч Христ болгосныг Израилийн айл бүхэн баттай мэдэгтэн гэв. Бурхан тиймээс та нарын цовдлсон тэр Есүсийг эзэнч Христ болгосныг Израилийн айл бүхэн баттай мэдэгтэн гэв. 예수님이 죽으시고 부활하시고 Есүс үхээ дахин амьлж 그리고 승천하셨습니다. мөн тэнгэрт өргөгцсөн. 그 일들이 이제 세상에 전해졌고 사도들이 이제 그 말씀을 보고 이제 그 말씀을 기록하는 거죠. Тэгэхээр энэ бүх үйл явдал маань газар сайгууд тархаж элч нар тэр болсон бүх үйл явдлыг инхүү харсан, үд сонсноо бичиж тэмдэглэсэн. 네, 근데 이제 구약 성경에 Харин хуучин гэрэн дээр 메시아가 오셔서 우리 죄를 위해서 돌아가 주시고 다시 그 육체가 썩음을 당치 않고 부활하신다고 말씀하셨습니다. харах юм бол аврагч эзэн бидний төлөө ирж өөхөж дахин амьд тэр биеийн ялзралыг үсгүүгээр дахин амьд тэнгэрт өргөгднө гэж одоо зөвнөгдсөн байдаг. 그래서 하나님께서 우리를 구원하시는 구원의 계획을 구약 성경 말씀에 넣으시고 Тэгэхээр биднийг аврах авралын төлөвлөгөө бурхан хуучин гэрээндээ бичиж өгöd. 그리고 예수님이 이 땅에 오셔서 그 일을 다 하셨죠. Есүс энэ газар дээр ирээ тэр бүхий л үйл хэргийг хийсэн. 그리고 мөн 구약의 예언대로 예수님이 부활하셨고 승천하셨습니다. хуучин гэрээн дээр зөвлөсөд дагуу Есүс дахин амьлж тэнгэрт өргөгдсөн. 제자들은 그걸 다 봤죠. Шавнар нь энэ бүх үйл явдлыг харсан. 그리고 이제 бүгдээрээ 예수님이 예언한 대로 성령이 오시기로 돼 있습니다. За тэгээд Есүсийн амласанчлан ариун сүнс одоо ирэхийг хүлээж байсан. 성령이 오신 이후에 Ариун сүнс ирсний дараа 이제 오순절에 Пентекостын өдөр 제자들이 방언을 하게 되죠. шавнар нь одоо харь хэлээр ярьцгаадаг шүү дээ. 그 이후에 이제 복음이 힘있게 전해지는 겁니다. Үүний дараа сайн мэдээ хүчтэйгээр тараагдсан байдаг. 그 사건 있을 때 이제 이 말씀이 있는 거예요. Тэр үйл явдал болоход сая бидний үнсэн үгийг хэлсэн. 예수님의 죽으심과 부활 Есүсийн үхэл болоод амьлал 그것은 예언된 대로다. зөвлөлийн дагуу юм аа. 거기 사도행전 2장 31절에 보면 За Үйлс 2-ын 31-ийг харвал 31절 32절 같이 읽어봐요. 31, 32-ыг хамт уншийе. Христийн амьллыг угтан харж тэр үхсдийн оронд орхигдсонгүй махбод нь ч ялзралыг үтсэнгүй гэжээ. Энэ Есүсийг бурхан амьлуулсан. Бид бүгд үүнийг гэрчнэр мөн. 사도들은 미리 보는 고로 그리스도의 부활하심을 말했다 그랬습니다. Элчнэр одоо Христийн амьллыг угтан харсан, урьдчилан харсан гэж байгаа. 그래서 저가 음부에 버림이 되지 않고 육신이 썩음을 당하지 아니하리라 하셨던 구약의 말씀을 봤다는 거죠. Тийм учраас тэр үхсдийн оронд орхигдсонгүй махбод нь ч ялзралыг үтсэнгүй гэсэн одоо хуучин гэрээний үгийг тэд харсан байна. 그 예수님을 하나님이 다시 살렸다라는 겁니다. Энэ Есүсийг бурхан дахин амьлуулсан. 그래서 제자들은 우리가 다 이 일의 증인이로다. Тийм болохоор шавнар нь хэлж байна. Бид бол бүгдээрээ энэ одоо үйл хэргийн гэрчнэр юм аа. 그리고 어떻게 우리 제자들이 성령을 받아서 방언을 할 수 있었을까? Мөн шавнар нь яаж одоо ариун сүнсийг аваад харь хэлээр ярьж чадсан юм бол 33절 읽어보죠. 33-ыг нь уншия. Тиймээс тэр бурхны баруун гарт өргөмжлөгдөж эцгээс амлсан ариун сүнсийг аваад та нарын үзэж сонсож байгааг цутгасан юм. 하나님이 오른손으로 예수를 높이심에 Бурхан одоо Есүсийг баруун гартаа өргөмжилсөн. 그가 약속하신 성령을 아버지께서 받아서 너희 보고 듣는 이것을 부어 주셨느니라. Эцгээс амласан ариун сүнсийг аваад та нарын үзэж сонсож байгааг цутгасан юм аа. 그래서 За тийм болохоор 이제 예수 그리스도의 십자가의 보혈로 구원받은 사람들이 Есүс Христийн загал маань эрдэнэ цусаар аврагдсан хүмүүс 이제 예수 그리스도를 одоо Есүс Христийг 구원의 그리스도와 аврагч Христ 그리고 삶의
주인으로 섬긴다는 겁니다. амьдралын эзэн хэмээн түүнд үйлчлэх болно гэсэн үг. 오늘 우리가 배울 본문이죠. За тэгэхээр өнөөдөр бид нэр сурах сэдв байна шүү дээ. 저기 첫 번째 이제 예수님은 그리스도이며 주시인데 Нэгт одоо Есүс бол Христ мөн эзэн. 예수님이 주라고 하는 것은 두 가지 의미가 있습니다. За Есүсийг эзэн гэдэг нь хоёр утгатай. 첫 번째는 За эхнийх нь 천지를 지으시고 천지를 주관하는 주인이시고 энэ тэнгэр газрыг бүтээж түүнийг удирдан залдаг эзэн. 그리고 구원받은 사람들의 마음속에 주로 섬기고 살아간다는 거죠. Мөн аврагдсан хүмүүс түүнийг зүрх сэтгэлдээ эзнээ болгоод амьдрдаг гэсэн. 자, 첫 번째 천지의 주인. Нэгт одоо тэнгэр газрын эзэн гэж байна. 신명기 10장입니다. За дэд хууль 10 дахь бүлэг. 데톨 아로잉 아롱 두루. 아로잉 아롱 두루. 함께 읽어요. Хамтдаа уншия. Тэнгэр хийгээд тэнгэрсийн тэнгэр бас газар дэлхий түүн дээр байгаа бүхэн чиний бурхан эзнийх юм. 하늘과 모든 하늘의 하늘과 땅과 그 위의 만물은 다 본래 하나님께 속했다. Тэнгэр болоо тэнгэрсийн тэнгэрс бас газар дэлхий түүн дээр байгаа бүхэн чиний бурхан эзнийх. 느헤미야 9장 6절에도 그랬죠. Нехемия 9-ийн 6 дараагт гэж гарсан байдаг. 하늘과 그 모든 하늘을 지으신 하나님. Тэнгэр болоо тэнгэрсийн тэнгэрсийг бүтээсэн бурхан. 하나님은 그 가운데 모든 걸 지으시고 보존하신다. Тэр донд бүхий л зүйлийг бүтээгээд бүгдийг нь хадгалж хамгаалж идэг. 그 시편 119편 91절엔 Тиймээс дуулал 119-ийн 91-ээс харвал 천지가 주의 규례대로 오늘까지 있으면 тэнгэр газар эзэн бурхны зүй тогтоолын дагуу өнөө хүртэл явж байна. 만물이 주의 종이 된 연고다. Бүхий л бүтээл эзний боолн юм. 잠언 8장에도 Сургаалт төгс 8 дээр 예수님이 Есүс 친히 손으로 우주 만물을 창조하셨다라고 돼 있죠. өөрийн гараар энэ газар дэлхийг бүтээсэн гэж гардаг. 시편 74편에는 Харин дуулал 74 дэх бүлэг дээр 낮도 주의 것이요 өдөрч эзнийх, 밤도 주의 것이라 шүнч эзнийх. 주께서 빛과 해를 예비하셨다라고 Эзэн 했습니다. гэрэл болоод энэ нарыг бүтээсэн юм аа. 그래서 모든 천지가 사실은 하나님의 것, 주님의 것이죠. Тэгэхээр энэ нөгөө тэнгэр газар бүхий л түмэн байдсан эзэн бурхных байна. 지으시고 Тэрээр бүтээж 운행하시고 одоо ч гэсэн удирдан залж 주님이 서라 하시면 서고 эзний хэрвээ зогсоо гэх юм бол 다시 зогсно. 가라면 가는 거예요. Дахин яваа гэх юм бол хөдлөн. 그리고 마지막 때에 Үеийн төгсгөлд 인간의 죄 때문에 하나님이 멸망시키기도 하시고 хүн төрлөختний хийсэн гэмээс бурхан сүрүүлнэ гэсэн. 그런데 하나님이 그곳을 건질 사람들을 구원해 주시고 Гэтэ бурхан түүнээс одоо аврах хүмүүсийг татан гаргаж 새하늘과 새 땅과 영원한 천국을 만들어 주시고 살게 하시는 겁니다. шин тэнгэр шин газрыг бүтээгээд тэнд амьдруулна гэсэн 그 байна. 모든 것의 주인이시라는 거죠. Тэгэхээр энэ бүхний эзэн гэсэн үг. 근데 하나님은 За бурхан 우리를 사랑의 짝으로 만드시기 위해서 бидний хайрынхаа хосоолгож бүтээхийн тулд 죄에서 구원하십니다. гэм нүглээс минь аварсан. 구원하셔서 영원한 천국에서 사시려고 하는 거죠. Тэрээр авраад мөнхийн усад хамт амьдрах гэсэн. 사도행전 Үйлс ном 5장 보죠. 5 дахь бүлэг. 30절, 31절 5-ын 30 31 읽어드릴게요. уншиж өгье. Та нар Есүсийг модон дүлгэж алсан ч түүнийг өвөг дээдсээ маань бурхан амьлуулсан билээ. Израильд гимшил ба нүглийн уучлал сойрхын тулд бурхан түүнийг эхлүүлэгч хийгээд аврагч олхон баруун гартаа өргөмжилсөн. 이스라엘 백성들이 예수님을 나무에 달아 죽이도록 했죠. Израильчууд Есүсийг одоо модон дүлгэж алсан. 그런데 Гэхдээ 하나님이 예수님을 다시 살렸습니다. бурхан Есүсийг дахин амьлуулсан. 자, 우리는 За тэгэхээр бид 이제 우리의 죄 때문에 예수님이 십자가에 돌아가신 걸 알죠. бидний гимээс болж Есүс өмнөөс нь загалмайтар цовдлогцсон гэдгийг бол мэдж байгаа. 우리 죄가 얼마나 컸든지 깨달았습니다. Мөн бидний гим нүгэл хичнээн их байсан бэ гэдгийг ухаарсан. 그게 회개예요. Энэ бол гимшил. 이제 내가 잘못 살았구나. Би ч нэр үнэхээр буруу амьдарчээ 돌이켜서 гэж гимшиж эргээд 이제 창조주 하나님, одоо энэ бүтээгч эзэн бурхан 나를 구원하기 위해서 이 땅에 오신 하나님, намайг аврахын тулд энэ газар дээр бууж ирсэн бурхан. 그리고 그 예수님이 Тэр Есүс 내 죄를 다 용서하는 일을 다 하셨구나. миний гим нүглийг уушлах ажлыг бүгдийг нь хийж дуусгасан. 이걸 깨달은 사람들이 Энэ үнэнг ухаарсан хүмүүс 이제 예수님을 구주로 삼는 거죠. Есүсийг эзнээ болгож
хүлээн авдаг. 예수님은 Тэгэхээр Есүс 우리의 죄를 위해서 돌아가신 겁니다. бидний гмийн төлөө өгч өгсөн. 십자가에 피 흘리심은 Загалмай дээр цосоо орсоос нь 우리의 죄를 위함인 거예요. бидний гмийн улмаас ахна. 그래서 우리의 마음의 임금이 되는 겁니다. Тийм болохоор тэрээр одоо бидний зүрх сэтгэлийн эзэн хаан болсон гэсэн. 에베소서 5장입니다. За Эфес 5-ыг болоо. Мэг 320 에베소 타워인 허여르 3 дахь утас. 같이 읽어요. 5-2-ыг хамт уншия. Христ та нарыг хайрласан бөгөөд өөрийгөө бидний төлөө бурханд анхлын үнэрт үргэл ба дахил болгон үргэснээ адил хайрдор яв. 예수님은 우리를 위하여 자신을 드리사 향기로운 제물과 생축으로 드렸다고 되어 있습니다. Есүс бидний төлөө бурханд өөрийгөө анхлын үнэрт үргэл ба дахил болгон үргэсэн. 생축 살아있는 채로 하나님께 제물로 드렸다는 거죠. Өөрийгөө амьд дахил болгон бурханд үргэсэн байна. 왜 자신을 그렇게 드렸습니까? Өөрийгөө яагаад ийхүү үргэсэн юм бол 여긴 버렸다라고도 돼 있어요. энэ дээрээс харах юм бол бас орхисон гэж гарч байгаа. 왜? 우리를 야가도 사랑해서 биднийг хайрласандаа. 우리를 사랑해서 Биднийг хайрлаад 피 흘려 돌아가 주셔서 тэрээр цосоо орсгон өгч өгч 우리의 죄를 다 갚으신 거죠. бидний гэм нүглийг бүгдийг нь төлсөн. 주님은 Тэгэхээр эзэн 자신의 피값으로 우리를 사신 겁니다. өөрийнхөө цусны үнээр худалдаж авсан байна. 사도행전 Үйлс ном 20장 20 дугаар бүлэг. 28절 Үйлс 20:28 같이 읽어요. хамт уншия. Бурхан өөрийн цусаар өөртөө өмчилж авсан Бурханы чуулгыг хариулуулахаар ариун сүнс та нарыг харгалзаж болгосон бөгөөд та нар өөртөө болон бүх сүрэгт анхаарал тавь. 하나님이 За Бурхан 자기 피로 교회를 사셨다라고 했습니다. өөрийнхөө цусаар чуулгыг худалдаж өмчилж авсан. 교회는 구원받은 사람들의 물이잖아요. Тэгэхээр чуулган гэдэг маань аврагдсан хүмүүсийн бүрдэл, 구별된 물이잖아요. тусаарлагдсан хамт олон 그러잖아요. сүрэг гэсэн үг. 그래서 구원받은 우리는 예수님 하나님의 피값으로 우리를 샀다라고 했어요. Тийм учраас аврагдсан биднийг Бурхан өөрийнхөө цусаар худалдаж авсан байх нэ. 우리는 죄인이었을 때, Бидний гэмтэн байхад, 연약했을 때, сул дорой байхад, 하나님과 죄 때문에 원수되었을 때 гэм нүлээс болоод Бурхандаа өвчтөн дайсан мэт байхад 우리를 사랑하심으로 말미암아 тэрээр 하나님의 биднийг 사랑을 хайрлаж 확실하게 드러내셨죠. Бурхан өөрийн хараа бидэнд батлан харуулсан. 십자가에서 그걸 드러낸 겁니다. Загалмай дээр түүнийг харуулсан байна. 그래서 우리는 Тийм болохоор бид 하나님의 소유가 된 거죠. Бурханы эзэмшил болсон хүмүүс. 마귀의 소유에서 Бузар сүнсний эзэмшлээс 하나님의 소유로. Бурханы эзэмшил рүү. 본래 하나님 거였었는데 Анхнаасаа бид нар уг нь Бурханы эзэмшлих байсан. 우리가 죄 때문에 마귀에게 속했었죠. Гэтэл гэм нүглээс болоод бид нар бузар сүнсэнд харьяалагдах болсон. 이제 하나님이 자신의 것을 되찾은 거죠. Харин одоо Бурхан өөрийн зөвлөө буцаан эргүүлэн оллоо гэсэн. 자신의 피값으로. Өөрийнхөө цусны үнээр. 고린도전서 6장 1-р Коринт 6, 19절 20절 1-р Коринт 6-гийн 19-20. 읽어드릴게요. 1291-р хуудас. За уншиж өгье. Та нарын бие бол Бурханаас та нарт бий доторч нь байдаг ариун сүнсний сүм мөгөөд та нар ч өөрсдөө өөрсдийн бус гэдгээ мэддэггүй юм уу? Та нарыг үнтэйгээр худалдан авсан тул биеэрээ Бурханыг алдаршуул. 우리의 몸은 За тэгэхээр бидний бие бол 성령의 전이라고 했습니다. ариун сүнсний сүмээ гэсэн байна. 그래서 너희는 너희 것이 아니다. Одоо та нар өөрсдийнх биш юм аа. 값으로 샀다라고 돼 있습니다. Та нарыг үнээр худалдаж авсан. 예수님의 몸값, Есүсийн биеийн үнээр, 하나님의 몸값, Бурханы биеийн үнээр, 예수님의 피값으로 우리를 사신 거죠. Бурхан Есүсийн цусны үнээр биднийг өөртөө худалдан авсан. 예수님의 죽으심과 부활은 Тэр Есүсийн үхэл болоод амьлал нь 우리가 하나님을 믿을 만한 가장 확실한 증거죠. бид бол Бурханд итгэж болох хамгийн баттай нотлохоо гэсэн. 사도행전 17장 31절에 Үйлс 17-гийн 31 하나님을 믿을 만한 가장 확실한 증거. Бурханд итгэж болох хамгийн баттай баримт нь. 죄인을 위해서 죽으셨고 Баталгаа нь юу вэ гэхээр тэрээр гэмтний төлөө өгч өгсөн. 그리고 우리를 의롭다 하기 위해서 다시 부활하신 Мөн 거죠. бидний зөвдөгхийн төлөө дахин амьсан. 인력상 가장 놀라운 사건입니다. Тэгэхээр хүн төрлөختний түүхэнд хамгийн гайхалтай үйл явдал. 확실한 증거를 통해서 우리가 믿는 거죠. Баттай тэр нотлохоогоор дамжуулаад бид итгэж чадаж байна. 그래서 우리는 Тийм болохоор бид 이제 새로운 피조물이 된 겁니다. одоо шинэ бүтээл болсон байх нэ. 고린도후서 5장 2-р Коринт 5 1306 дахь утас. 17절 5-ын 17.
읽어요. Уншия. Тиймээс хэн нэг нь Христ дотор байвал тэрээр шин бүтээл мөн харагтун хуучин нь өнгөрч шин болсон байна. 예. 이제 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 그랬습니다. За тэгэхээр одоо хэн ч тэр Христ дотор байх юм бол шин бүтээл юм 그리스도 байна. 안에 있다라는 건 뭡니까? Христ дотор байна гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? 예수님이 내 죄를 위해서 돌아가 주셨다. Есүс миний гмийн өмнөөс 그래서 хүчгсэн. 내 죄는 이제 하나님 앞에 심판받을 죄가 없다. Тэгэхээр одоо надад Бурхны өмнө очиж шүүгдэх гим нүгэл гэж үг. 하나님이 그걸 선언하셨다. Бурхан үүнийг бидэнд тангаргалан айлтсан. 그리고 자기 소유로 삼으셨다. Биднийг өөрийнхөө эзэмшил болгосон. 마귀에서 뺏으신 거죠. Бодрос сүнсээс булааж авсан гэсэн үг. 그러잖아요. Тийм ээ. 그래서 우리는 새로운 피조물이 Тийм 됐다는 болохоор бид 겁니다. нар одоо шин бүтээл юм. 예, 이렇게 새로운 피조물이 된 사람은 Ийм шин бүтээл болсон хүн бол 예, 어떻게 살아가느냐? яаж амьдрдаг вэ? 15절 15. 같이 읽어봐요. 5-ын 15-ыг хамт уншия. Тэрээр бүгдийн төлөө өгсөн учраас амьд байгсад цаашид өөрсдийн төлөө бас харин өөрсдийнх нь төлөө үхээд амьлуулагдсан түүний төлөө амьдрах ёстой. 예, 이제 다시는 저희 자신을 위해 살지 않고 Одоо бид нар хоошид өөрсдийнхөө төлөө биш. 예, 우리를 위해서 대신하여 죽었다가 다시 사신 자 예수 그리스도를 위해 산다는 겁니다. Бидний төлөө өгөхөд амьлуулагдсан Есүсийн төлөө амьдрах ёстой. 그렇게 예수를 위해서 살아가도록 누가 도와주시느냐? Тэгэхээр Есүсийн төлөө ингэж амьдрах чадвар хэн тусалж өгөх вэ? 누가 기도해 주시느냐? Хэн залбирч өгөх бол? 성령님이셔요. Ариун сүнс юм. 예수님은 Есүс 돌아가시기 전에 성령을 주시기로 약속했죠. өгөхөөс өмнө тийм ээ. Ариун сүнсийг одоо бэлэг болгож өгнө гэж амласан байдаг. 요한복음 14장입니다. Иохан 14. 요한복음 14장 Иохан 14 дэх бүлэг 26절 14-ийн 26. 같이 읽습니다. Хамт уншия. Харин туслагч буюу миний нэрээр эцгийн минь илгэх ариун сүнс та нарт бүгдийг заах бөгөөд та нарт хэлсэн бүгдийг минь сануулах болно. 예, 여기 보면 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령이 있다고 돼 있습니다. Туслагч буюу миний нэрээр эцгийн минь илгэх ариун сүнс. 15절에도 보면 15-ыг харъя. 15절 16절에 보면 15-ийн 16. 16절만 읽겠습니다. 16-ыг нь л бүгдээрээ хамт уншия. Та нар намайг сонгоогүй, харин би та нарыг сонгосон. Та нарыг явж жимс гаргаж үр жимс чинь үрд байгаасаа гэсэндэ би та нарыг томилсон. Ингэснээр нэрээр минь та нар эцгээс юу ч гуйсан тэр та нарт өгөх юм. 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하시리라 Туслагч 그랬습니다. сүнсийг та нарт өгөөд та нарт үрд мөнх байлгах юм. 성령이 이 땅에 오셔서 Тэгэхээр ариун сүнсийн газар дээр 구원받은 ирээд 사람 몸속에 들어가고 аврагцсан хүний биед орж. 그 성령이 예수 그리스도를 위해서 살아가도록 기도하고 Тэр ариун 도와주는 сүнс 겁니다. Есүс Христийн төлөө амьдрч чадхаар бидний төлөө залбирч бидний дотроос ажиллаж өгдөг. 그리고 예수님이 하신 말씀을 깨닫게 하시고 Мөн Есүсийн альцсан үгийг бидэнд ухааруулж 하나님이 주신 말씀들을 깨닫게 도와주시는 Бурхны 거예요. өгч байгаа үгийг ч гэсэн ухаарч чадхаар тусалж өгдөг. 그래서 주님을 살아갈 수 있도록 도와주시는 겁니다. Ингэснээр эзэн төлөө амьдрахаар бидэнд тусалдаг аа гэсэн. 사도행전 2장 38절에 보면 Үйлс 2-ын 38-аас харах юм бол 예수 그리스도의 이름으로 죄사함을 얻으라 그랬습니다. Есүс Христийн нэрээр гим нүглээ уучлуулаа гэж гардаг. 그리하면 성령을 선물로 받으리니 Тэгхийн бол та нар ариун сүнсийг бэлэг болгож авна. 구원받을 때 Тэгэхээр аврагдах үед 구원도 선물로 받고 бид авралыгч бэлэг болгож авсан. 성령도 선물로 받는 Дээр нь 겁니다. ариун сүнсийг бэлэг болгон авсан. 그래서 성령을 받은 사람들만이 Тэгэхээр одоо энэ ариун сүнсийг өөртөө авсан хүмүүс л 나를 위해서 죽어주시고 부활하신 예수님을 주라 부를 수 있다고 했어요. өөрийнх нь төлөө өгөхөж дахин амласан Есүсийг эзэн минь ээ гэж дуудаж чадна. 고린도전서 12장입니다. 1-р Коринт 12. 3절 12-ийн 3. 읽어요. Уншия. Тиймээс хинч Есүс харагдсан гэж Бурхны сүнсээр ярихгүй бөгөөд ариун сүнсээр босвол хинч Есүс бол эзэн гэж хэлж чадахгүй гэдгийг би та нарт мэдэгдэе. 내가 너희에게 알기로는 하나님의 영으로 말하지 아니하는 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 않고 성령으로 하냐 그러면 누구든지 예수를 주시라 할 수 없느니라 그랬어요. Тэгэхээр хинч Есүс харагдсан гэж Бурхны сүнсээр ярихгүй бөгөөд ариун сүнсээр босвол хинч Есүс бол эзэн гэж хэлж чадахгүй гэдгийг би та нарт мэдэгдэе. 왜 여기 이런 말씀이 있을까? Яагаад ийм үг гарч 이 байгаа юм бол 당시에는 тухайн цаг үед 나무 십자가에 매달려 죽는 것은 저주받은 자예요. модон загалмай дээр үлгэгдэж үхнэ гэдэг чинь харагдсан гэсэн утгатай. 신명기에도 나오잖아요. Дэд тул номон дээр ч гэсэн гардаг шүү дээ. 저주받을 자를 십자가에 매다는 겁니다.
Хараагцсан нэг модонд үлгэж алаа гэсэн байдаг. 로마 시대 때 그렇게 했거든요. Ромын цаг үед тийхүү одоо цавдалдаг байсан. 그런데 За харин 예수님은 부활하셨어요. Есүс дахиж амьдсан. 예수님의 죽으심이 그냥 죽으신 게 아니라 나를 위해서 죽으셨고 Есүс үнэндээ зүгээр өгчээгүй бидний төлөө, миний төлөө өгч өгсөн. 그 예수님이 부활하셨어요. Тэр Есүс дахин амьдсан. 그냥 죽으신 것이 아니라 Зүгээр нэг үхээгүй, 죄인이 죽으신 게 아니라 зүгээр нэг гимтэн, нүгэлтэн үхээгүй. 죄가 하나도 없으신 거룩하신 주님이 돌아가신 거예요. Огтын гим нүгэлгүй ариун цэвэр бурхан өгсөн гэсэн. 이 사실을 깨달은 사람만이 Энэ үнэг ухаарсан хүн л 예수님을 주라 할 수 있다라는 거예요. Есүсийг эзэн минь гэж хэлж чадна. 왜 그렇게 합니까? Яагаад тэрвэ? 은혜가 감사해서. Тэр нэгүсэлд нь талархаа. 그리고 내 안에 성령이 오셨기 때문에 Мөн бидний дотор ариун сүнс орж ирсэн 이제 учраас 예수님이라고 할 수 있는 거예요. Есүс минь ээ, Есүсээ гэж 애증 예수라고 할 수 있는 거예요. дуудаж чадаж байна гэсэн үг. 그리스도인냐 아니냐의 차이가 뭔지 아세요? Тэр христчин хүмүүс үү биш үү гэдгийг ялгаа юу вэ мэдгүй. 예수님을 어떻게 생각하느냐예요. Есүсийг хэрхэн бодож байна гэдгээс 그리고 шалтгаалдаг. 그분의 말씀을 정말 따르려고 하느냐는 얘기예요. Мөн түүний үгийг үнэхээр дагъя гэж байна уу үгүй юу? 내 육신의 소욕을 쫓지 않고 Махотын одоо хүсэл тачаалаа дагалгүй. 정말 성령의 소욕을 쫓아 Үнэхээр ариун сүнсний хүслийг дагаж амьдрч. 하나님 예수님의 말씀을 정말 쫓아 살려고 하느냐. Үнэхээр Есүсийн үгийг дагаж амьдрья гэж байна уу үгүй юу? 그거의 차이인 겁니다. Ийм л ялгаатай. 로마서 8장 Ром 8. 8장 9절. Ром 8-ийн 9. Ром 8-ийн 8-9. 네밍유스. 롬. Ром 8-장 9. 네. Ром 8-ийн 9. 1277 дугаар хуудас. 같이 읽어요. Хамт уншия. Хэрв Бурхны сүнс үнэхээр та нарын дотор оршиж байвал та нар махотоор бас харин сүнсээр байна. Хэрв хэн нэгэнд Христийн сүнс байхгүй бол тэр түүнийх биш. 너희 속에 하나님의 영이 거하시면 Та нарын дотор Бурхны сүнс оршиж байвал 너희가 육신에 있지 않으면 영에 있나니 누구든지 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 그랬습니다. та нар махотоор бас харин сүнсээр байна. Хэрв хэн нэгэнд Христийн сүнс байхгүй бол тэр түүнийх биш ээ. 그래서 예수님을 나의 주인으로 모시고 살아갈 수 있는 거예요. 성령 있는 사람만. Тэгэхээр ариун сүнстэй л хүн Есүсийг өөрийн эзнээ болгож амьдрч чадна. 마음으로 진정으로 섬기고 살아갈 수 있는 겁니다. Зүрх сэтгэлээс түүнд үйлчлэн амьдрч чадна гэсэн үг. 히브리서 9장 За, Еврей 9. Еврей 14절 Еврей 9-ийн 14 1362 дугаар утас. 같이 읽어요. 14-ийг хамт уншия. Тэг тусмаа мөнх сүнсээр өөсөвгүй өөрийгөө бурханд өргөсөн Христийн цус нь мэс чанарыг маань үхлийн үйлсээс цэвэрлэн амьд бурханд үйлчлүүлнэ шүү дээ. 영원한 성령으로 말미암아 흠없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 Мөнх сүнсээр өөсөвгүй өөрийгөө бурханд өргөсөн Христийн цус нь 어찌 너희 양심으로 살아계신 하나님을 섬기게 못하겠느냐? мэс 그랬습니다. чанарыг маань үхлийн үйлсээс цэвэрлэн амьд бурханд үйлчлүүлнэ шүү дээ. 그러죠? Тийм ээ? 그리고 살아계신 하나님을 섬기고 Амьд оршигч бурханд үйлчилж 이제 죽었던 행실에서 버리고 깨끗한 행실을 갖는다는 겁니다. 죄의 성성을 버리고 үхлийн үйлсээс биднийг цэвэрлэж 이제 깨끗하게 살아가려고 한다는 одоо 겁니다. биднийг одоо цэвэр одоо амьдруулах болно 어떤 гэсэн. 사람이 Ямар хүн тэрвэ? 구원받은 사람이 Аврагдсан хүн. 영원한 지용 소환 받은 사람이 Гим нүглөө мөнхөд уучлалсан хүн. 12절에 12 дахь ишлэл. 염소와 송아지의 피로 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. Тэр ямаалаа тулын цусаар бас харин мөнхийн золилтыг агуулan өөрийнхөө цусаар ариун газарт нэг мөсөн бүгдийн төлөө орсон. 이것을 깨달은 사람이 Үүнийг ухаарсан хүмүүс 양심으로 하나님을 섬긴다는 거예요. мэс чанараараа бурханд үйлчилдэг. 시편 119편에도 Дуулал 조아르이스 119-ийн 나는 주의 것이오니 그랬습니다. харах юм бол би бол эзнийхээ гэж гардаг. 로마서 10장에도 Ром 10 дахь бүлэг 로마서 дээр 10장 보시죠. за олцгоё. 로마로 9절 10절 Ром 10-ийн 9-10 읽어요. хамт уншия. Хэрв та Есүсийг эзэн гэж амаараа хүлээн зөвшөөрч бурхан түүнийг үхэгсдээс амьдуулсан гэдэгт зүрхэндээ итгэвэл аврагдах болно. Хүн зүрхэндээ итгэн зөвхт байдалд хүрч амаараа хүлээн зөвшөөрч авралт хүрнэ. 만일 내 입으로 예수를 주라 시인하며 Амаараа
одоо 예수스ийг эзэн гэж хүлээн зөвшөөрвөл 하나님께서 그를 죽은 자 가운데에서 살리신 것을 마음에 믿으면 бурхан түүнийг үхэлтээс амьдуулсан гэдэгт зүрхэндээ итгэвэл 구원을 얻으리니 그랬습니다. аврагдах болно. 그러죠. 마음으로 믿어서 Тийм ээ бид нар сэтгэл 내가 의인이 되었구나. зүрхэндээ итгэж би чи одоо зөвхөн болжээ. 그래서 그 사람 일부러 시인할 수 있는 거예요. Ийм хүн л үүнийг амаараа хүлээн зөвшөөрч чадна. 예수님이 어떤 분이라고? 예수스 ямар нэгэн мөлий? 나의 주인이시라고. Миний эзэн шүү дээ. 나를 위해서 죽어주셨고 Миний төлөө өгж өгсөн. 그리고 부활하셨고 Дахин амьлсан. 승천하셨고 Тэнгэрт өргөгдсөн. 그리고 내 몸도 내 영혼도 다 데려가실 거라고. Мөн одоо миний энэ биеийг сүнсийг маш дагуулж явах болно. 그래서 영원한 천국에서 함께 행복하게 살 Тэгснээр 거라고. мөнхөд тэрхүүд явааж мөнхийн улсад жаргалтай амьдрах болно. 이걸 정말 마음으로 깨달은 사람만 Үүний үнэхээр зүрх сэтгэлдээ ухаарсан хүн 예수님을 주라 하고 따라가는 겁니다. 예수스ийг эзэн минь ээ хэмээн дагаж явдаг. 그래서 골로새서 2장 6절에 보면 Колосо 2-ын 6-аас харвал 너희가 예수 그리스도를 주로 받았으니 та нар 예수스ийг эзэн гэж хүлээн авсан тул 그 안에서 행하라고 했습니다. түүн дотор үйлдэлсэн 그 байдаг. 안에서 행한다는 것이 뭡니까? 예수스 дотор үйлдэнэ гэдэг нь юу гэсэн үг 이제 вэ? 그리스도인들은 Христчин хүмүүс 영혼의 목자인 주님의 말씀을 따라가는 거예요. сүнснийх нь хончин болох 예수сийг дагаж амьдрах ёстой гэсэн үг. 베드로전서 2장 1-р Петр 2 хойш өргүүлээд 1-р Петр 2 24절 25절 2-ын 14 15 같이 읽어봐요. 14 15-ыг хамт уншия. Эсвэл зөвийг үлдэгчдийг магтаж, мууг үлдэгчдийг шийтгэхийн тулд түүний илгээсэн захирагчдад захируул. Сайныг үлдснээрээ та нар мунхан хүмүүсийн мэдлэггүй байдлыг дуугүй болгох нь Бурхны хүсэл юм. 예수님이 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨다. 잘못 읽은 것 같아요. 허이링 예. 허른드로 За алдсан. Буруу уншсан маань уучлаарай. 1-р Петр 2-ын 24 허른드로 24 25-ыг уншия. Биднийг нүгэлд өхүүлж зөвхт байдалд амьдруулахын тулд тэр өөрөө бидний нүглийг модон дээр бидээ үүрсэн. Учир нь та нар түүний шарахаар эдгээгдсэн билээ. Учир нь та нар хонь мэд төөрсөөр байсан боловч идүүгөө хончин буюу сэтгэлийнхээ харгалзагчд буцаж ирэв. 친히 주님이 나무에 달려서 그 몸을 우리의 죄를 위해서 돌아가 주셨어. Эзэн өөрөө бидний нүглийг модон дээр бидээ үүрсэн. 이제 우리는 Одоо бид 죄에 대해서 사는 것이 아니라 гимнүглийн тал дээр амьдрах биш. 의에 대해서 주님이 기뻐하시는 것에 대해서 산다는 거예요. Зөвхт болж эзнийг одоо баярлуулдаг амьдралаар явах хэрэгтэй. 전에는 길을 잃었습니다. Өмнө нь бид замаа алдаж төөрсөн 내가 байсан. 무엇을 위해서 살아야 될지 몰랐다는 Юуны 거죠. төлөө амьдрах ёстойгоо мэдэхгүй. 근데 이제는요. Одоо бол 영혼의 목자 감독신이 돌아왔다는 것은 сүнсний буюу одоо харгалзагчтай хончин дээрөө буцаж ирсэн гэдэг нь. 내가 무엇을 위해서 살아가야지 아는 거예요. Би гэдэг хүн чи юуны төлөө амьдрах ёстой вэ? Түүнийг ухаарч мэдсэн гэсэн. 이 땅에서 Энэ газар дээр 하늘의 상급을 위해서 살아가는 겁니다. бид нар тэнгэрт хуримтлагдах шагналынхаа төлөө амьдарч 예수님의 байгаа. 죽으심과 부활을 전하면서 살아가는 겁니다. Есүсийн үхэл болоод дахин амьлыг босод хүмүүст дамжуул тараангаа амьдарч 영원한 байгаа. 생명을 위해서 살아가는 겁니다. Мөн хамын төлөө бид амьдарч байгаа. 이뤄진 영혼들을 불쌍히 여기며 살아가는 거예요. Тэр төөрч алдагдсан тэр сүнснүүдийг өрөвдөн хайрласанд амьдарч байна. 그게 그리스도인인 겁니다. Энэ бол Христэд итгэж хүн юм. 그래서 주님의 음성을 듣고 Тэм учраас эдний дуу хоолойг сонсож 그리고 그 음성을 따라 살아가는 거예요. түүний дуу хоолойг дагаж амьдардаг. 요한복음 10장에 Иохан 10 дээр 예수님이 Есүс 이렇게 구별해 놓으셨어요. ийхүү одоо ялгаж салгаж өгсөн байдаг. 요한복음 10장 Иохан 10 3절부터 5절까지 Иохан 10-ын 3-аас 5 хүртэл. 읽어봐요. 3-аас 5 хүртэл уншиж үзье. Сахиул түүнд үүдийг нээдэг бөгөөд хонин сүрэг дууг нь сонсдог. Тэр өөрийн хондийг нэрээр нь дуудаж тэднийг дагуулж гаргана. Тэрээр өөрийнхийгөө бүгдийг гаргаж төрөнд нь явдаг бөгөөд хонд дууг нь таньдаг тул түүнийг дагдаг. Тэд гадны хүнийг юр даахгүй харин дууг нь танихгүй учир түүнээс зогтно гэж айлдав. 이제 양의 우리를 문을 열어놓고 За одоо хондын хашааны үүдийг нэж 주인이 부르면 자기 양들은 따라온다는 거죠. эзэн дуудах юм бол хонд нь түүнийг дагаж гардаг. 그러잖아요. Тийм ээ. 그런데 타인이 부르면 Гэтэл харин танихгүй хүн хурц ирээд 따르지 дуудах 않고 도망간다고 했습니다. түүнийг дагахгүй харин зогтнаа гэж байна. 구원 받았느냐 안 받았느냐, Аврагдсан уугүй юу? 성령이 있느냐 없느냐, Ариун сүнс байна уугүй юу? 이 성령 주님의 말씀을 따라가느냐 안 따라가느냐 그 차이예요. Эзэн үгийг дагаж байна уу үгүй юу гэдэг л ийм ялгаа байна. 10장 27절 10-ын 27 읽어요. уншия. Миний хонд дууг минь сонсдог. Би тэднийг таньдаг бөгөөд
тэд намайг дагдаг юм. 내 양은 내 음성을 들으며 Миний хонд дууг минь сонсдог. 나는 저희를 알며 저희는 나를 따르느니라 그랬어요. Би тэдийг таньдаг, харин тэд намайг дагдаг. 말씀과 삶이 완전히 다르다면 Үг болоод амьдрал нь бүрэн өөр бол 예수님을 주인으로 받아들인 사람이 아니죠. тэр бол Есүсийн үгийг хүлээж авсан хүн биш ээ. 그러잖아요. Тийм үү? 정말 주님의 말씀을 따르려고 넘어지더라도 다시 일어나서 따르려고 하는 것. Үнэхээр эзний үгийг дагыг хэдийгээр бүдэрч унсанчээс нь дахин босож эзний хойноос дагаж явъя гэдэг хүн. 그게 진짜 구원받은 사람이죠. Жинхэнэ аврагдсан хүн байна. 요한복음 14장 Йохан 14 дэх бүлэг. 아룽두루 허릉고로 허릉두루 1219 дэх утас. 허릉고로 허릉두루 같이 읽어요. За хамт уншия. Есүс хэн нэгэн намайг хайрлал үгийг минь тэр сахих бөгөөд эцэг минь ч түүнийг хайрлна. Бид түүн рүү очиж түүнтэй амьдрна. Намайг эс хайрлагч нь үгийг минь сахидаггүй. Та нарын сонсож байгаа үг минийх биш. Харин намайг илгээсэн эцгийнх билээ. 구원받은 사람은 주님을 사랑합니다. Тэгэхээр аврагдсан хүмүүс бол эзнийг хайрладаг. 주님이 나를 얼마나 사랑하는지를 깨달았기 때문에 주님을 사랑합니다. Эзэн намайг хичнээн хайрлсан бэ гэдгийг ухаардаг учраас бид эзнийг хайрладаг. 그래서 예수님이 말씀하셨어요. Тийм болохоор Есүс айлцсан. 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니. Хэрвээ хэн нэгэн намайг хайрлал үгийг минь тэр сахина. 그러죠? Тийм ээ. 24절에 24. 나를 사랑하지 아니하는 자는 내 말을 지키지 아니하느니. Намайг эс хайрлагч нь үгийг минь сахидаггүй. 예, 너희 듣는 말은 내 말이 아니라 너희를 보내신 아버지의 말씀이니라. Та нарын сонсож байгаа үг минийх биш харин намайг илгээсэн эцгийнх билээ. 예, 정말 그리스도인들은 주님의 말씀을 따른다는 거예요. Үнэхээр христчин хүн эзний үгийг л дагаж 자기 амьдардаг байна. 생각을 뒤로 하고 Өөрийн бодлоо хойш тавьж 주님을 따르는 겁니다. эзнийг дагаж явдаг. 그게 주님을 사랑하는 거예요. Энэ бол эзнийг хайрлаж байгаа гэсэн үг. 출애굽기와 신명기에 보면 За гэтэл болоо дэд хөл номноос харах юм бол 귀뚫은 종이의 이야기가 나옵니다. одоо чихээ нөхлүүлсэн одоо тийм ээ. 예, Боолуудын тухай гардаг. 이스라엘 백성들이 종을 삼으면 Израильчууд ингээд боол хөдлөж явлаа. 일정 기간 동안 종살이를 하고 Тэгэх юм бол тогтсон хугацаанд л одоо Израильчуудад боолчлогдно. 7년이 되면 자유롭게 놔줘야 Харин 돼요. 7 жил болох юм бол тэднийг чөлөөж өгөх ёстой гэсэн 근데 заалттай. 놓아줬는데 За гэтэл тэр боолыг ингээд эрхчлөөтэй болгож өгсөн ч 주인을 사랑해서 эзнийгээ хайрлаа. 나는 그냥 있겠습니다. Би зүгээр л энэ эзнийхээ дур баймаар байна. 그러면 귀를 뚫습니다. Гэх юм бол чихийг нь одоо нөхөлдөг. 출애굽기 21장 보죠. Бүгдээрээ гэтэл 허르닉 21-ийг болъё. 타후 초로가 Гэтэл 21-ийн 5 6 함태원 씨 хэрв боол би эзэндээ болон эхнэр хүүхдүүдтэй хайртай би чөлөөлөгдөж явахгүй гэж үнэхээр хэлбэл эзэн түүний хүсэлтийг бурхны өмнө авчран хаалга буюу хатавчны хажууд зогсон эзэн түүний чихийг чөвгөөр цолж тэр насан туршдаа эзэндээ үйлчлэх ёстой. 여기 종이 이제 자유롭게 됐지만 Боол нь одоо их чөлөөлөгдөж байна. 내가 상전을 사랑합니다. Гэтэл би эзэндээ хайртай. 그래서 자유하지 않겠습니다. Би чөлөөлөгдөж явахгүй. 그러면 상전이 그를 데리고 재판장으로 가서 Тэгэх юм бол эзэн түүнийг одоо шүүгчдээр аваачаад 문이나 물소주에 대고 그 귀를 뚫습니다. бурхны өмнө авчирч хаалга эсвэл хатвчны хажууд зогсоод шүүгээр чихэн цолдог. 그러면 그가 영영이 그 상전을 섬기리라 그랬어요. Тэгэх юм бол тэр насан туршдаа эзэндээ үйлчлэх ёстой болно гэсэн. 자유가 됐지만 Хэдийгээр чөлөөлөгдсөн 그 주님이 은혜와 주님을 사랑했대 주인을 사랑해서 эзнээсээ авсан ашиг ивэд нэгүслийнх нь улмаас эзнийг хайрлж байна. 영원히 주인을 섬기겠습니다라는 그 말을 하면 Тийм болохоор би эзэндээ мөнхөд үйлчилж түүний төлөө амьдрах болно гэж хэлэх юм бол 귀를 뚫는다는 거예요. шүүгээр чихийг нь цолдог. 우리는 Тэгэхээр бид нар нөхөлдөг. 이제 마귀에게 풀려서 주님한테 왔습니다. Бозор суснаас чөлөөлөгдөн эзэн дээр хурч ирсэн. 자유인의 몸이 되었어요. Бид нар чөлөөт биетэй хүмүүс. 그런데 사도 바울은 얘기했어요. Харин Илч Паул хэлдэг шүү дээ. 내가 자유하나 Би эрх чөлөөтч 스스로 모든 사람에게 종이 됐다. өөрөө тийм ээ өөрийгөө бусдын төлөө боол болгосон. 주님에게 종이 됐다. Эзэнд өөрийгөө боол болгосон. 왜? Яагаад? 내 주님이 가장 원하는 일을 하려고. Эзнийх хамгийн хүсдэг ажлыг хийхин тулд. 주님이 가장 원하는 것이 뭐예요? Эзнийх хамгийн хүсдэг зүйл юу вэ? 이뤄진 영혼을 구원한 거예요. Алдагтан тэр сүнснүүдийг буцааж авчрах. 고린도전서 7장 1-р Коринт 7 дугаар бүлэг. 1292 дугаар хуудас. 22절 7-гийн 22 같이 읽어요. уншаа. Учир нь боол байхдаа эзэн дотор дуудагдсан нь эзний чөлөөлөгдсөн хүмүүн. Үүнтэй адил чөлөөтэй байхдаа дуудагдсан нь Христийн боол мөн. 예. Боол байхдаа эзэн дотор.
주 안에서 부르심을 받은 자는 종이라도 주께 속한 자요. Боол байхдаа эзэн дотор дуудагдсан нь эзний чөлөөлөгдсөн хүн. 자유로워져 있을 때 부른 자도 그리스도의 종이니라. Мөн адил чөлөөтэй байхдаа дуудагдсан нь ч Христийн боол. 왜요? Яагаад вэ? 23절에 23. 너희는 값으로 사신 것이 됐으니. Та нарыг үнэтэйгээр худалдан авсан юм аа. 예수님의 몸값 핏값으로 우리를 사셨거든요. Есүс цусныхаа төлөөсөөр биднийг худалдаж авсан. 그래서 우리는 자유롭지만 Хэдийгээр бид чөлөөтч, 죄로부터 자유롭고 гим нүлээс 이 чөлөөлөгдсөн. 땅에서 내 마음대로 살 수 있지만 Энэ газар дээр ч гэсэн өөрсдийн дураар амьдрах хэрэг байгаа л та. 이제 가장 중요한 것이 Гэтэ хамгийн чухал нь 예수님이 원하는 것을 따라 산다는 거예요. бид Есүсийн хүсэж байгаа зүйлийг дагаж амьдрах ёстой. 고린도 9장 19절. 1-р Коринт 9:9. 유스인 아루이스. Авшлаараа 19 юм байна. 같이 읽어요. 19-ийг хамт уншъя. Учир нь би бүгдээс чөлөөтэй атлаа, илүү олныг олж авахын тулд өөрийгөө бүгдэд боол болгосон. 사도 바울은 Тэгэхээр Илч Паул 이제 난 자유의 몸이 되었지만 би бол чөлөөт нэг юм. 그 자유를 나를 위해서 쓰지 않고 Гэтэ тэр эрх чөлөөг өөрийнхөө төлөө хэрэглэх биш. 스스로 모든 사람이 종이 되어서 өөрийгөө бүгдэд боол болгосон. 더 많은 사람을 얻고자 합니다. Ингэснээр илүү олныг өөртөө олж авахын тулд юм. 왜? Яагаад? 주님이 이 세상 모든 사람이 구원받기를 원하시거든요. Эзэн ертөнцийн бүх хүмүүсийг аврагдаасай гэж хүсдэг. 그게 이제 주님이 원하시는 걸 알고 Үүнийг эзэн хүсдэг гэдгийг мэдэж 그걸 위해서 살아간다는 түүний 겁니다. төлөө амьдарч байна. 로마서 8장 Ром 8 дугаар бүлэг. 21절 Ром 8:21. 읽어요. Уншия. Бүтээл өөрөө ч мөн ялзралын боолчлоос чөлөөлөгдөж, Бурхны хүүхдүүдийн алдрын эрх чөлөөнд очих юм. 이 세상의 모든 피조물이 Энэ ертөнцийн бүхий л бүтээл 썩어짐의 종노릇한 데서 해방되기를 원하시는 거예요. ялзралын боолчлоос чөлөөлөгдөхийг хүсдэг. 그래서 Тиймээс 하나님의 자녀들의 영광의 자유에 이르게 하기를 원하신다는 거예요. Бурхны хүүхдүүдийн алдрын эрх чөлөөнд очиосоо гэж хүсдэг. 주님이 원하시고 Энэ бол эзний хүсэл. 그리고 이제 그걸 우리도 원하는 겁니다. Үүнийг бид ч гэсэн хүсэж байгаа. 그래서 우리는 자유롭지만 Тийм болохоор бид нар хэдий чөлөөтэйч 육체의 그 자유를 육체의 귀로 삼지 않고 махотынхоо чөлөөг эрх чөлөөгөөр хэрэглэх биш. 복음을 위해서 살아가는 겁니다. Сайн мэдээний төлөө амьдрдаг хүмүүс. 그게 진짜 예수님을 주인으로 받고 살아가는 사람들이에요. Ийм хүн бол үнэхээр Есүсийг өөрийн эзнээ болгоод итгэлээр амьдрч байгаа хүнээ гэсэн. 진짜 구원받은 사람들이 그렇게 살아가는 겁니다. Жинхэнэ аврагдсан христийн хүмүүс ийм хүн амьдарч байгаа. 그렇게 살아갈 때 Ингэж амьдрах бол 나타나는 일들이 있어요. ингэж амьдрах юм бол гарч ирдэг зүйлс бий. 뭐가 있을까? Юу юм бол 7가지만 살펴볼게요. 7 зүйлийг бүгдээрээ хамт харъя. 베드로전서 3장 1-р Петр 3. 1375 дугаар хуудас 15절 3:15. 같이 읽어요. Уншия. Христ эзнийг зүрхэндээ тусгаарлан андаг нь харин найдварын чинь талаар асуух хүн бүрд хариу өгөхөд ямагт бэлэн бай. Гэхдээ дүлгөөн бөгөөд хүндэтгэлтэйгээр хариул. 여기 보면 За харъя. 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 그랬습니다. Христ эзнийг зүрхэндээ тусгаарлан андаг нь. 자, 그럼 뭔 일이 일어나느냐? Тэгэх юм бол юу болдог вэ? 거룩한 삶을 살게 한다는 거예요. Хүн ариунаар амьдрах болдог. 그리고 소망을 갖기 때문에 소망에 관해서 이유를 묻는 사람들이 생긴다는 거예요. Тэгээд найдвартай учраас тэр найдварын талаар асуух хүмүүс гарч ирнэ. 그걸 항상 예비한다는 거예요. Энэ үед ямагт бэлэн байх хэрэгтэй. 온유와 두려움으로. Дүлгөөн бөгөөд хүндэтгэлтэйгээр. 그리고 16절에 선한 양심을 갖는 거예요. Бэлэн байх ёстой, мөн сайн мэс чанартай бид байх ёстой. 그리고 17절에 17. 선한 일을 위해서 сайн 고난을 үеийн 받는다는 төлөө 겁니다. зовлон бид амсах юм. 그걸 다 참는 거예요. Тэр бүхний төвчж амьдрах ёстой. 예수님을 주로 받고 Есүсийг эзнэ гэж авч 이 말씀을 따라 살려고 할 때 энэ үгийг дагаж амьдрая гэхэд 거룩하게 됩니다. бид ариун болдог. 소망의 사람이 됐기 때문에 Найдварын хүмүүс 그 учраас 소망을 전하려고 합니다. тэр найдвараа бусдад тарааж түгэе гэдэг. 여러분이 살아가는데 Та бүх ингэ амьдрч байгаа. 네 소망이 뭐냐? Гэхдээ чиний яг найдвар чи юу юм бэ? 네가 가진 소망이 무엇이길래 이렇게 편안해 보이느냐? Чи юунд итгэсэн болоод ямар найдвар байгаа болоод ийм одоо амар амгалан байна вэ? 이 고통인데도 기뻐하느냐? Ийм зовлон тохиолдоход яаж ингэ баяртайгаа 어떤 소망이 있기 때문에 이렇게 즐거워하느냐? ялан дийлж байна. Ямар найдвар байгаа болоод ийм баяр хөөртэй амьдраад байна вэ? 여러분에게 사람들이 그걸 물을 거예요. Хүмүүс та бүхнээс асуух байх. 물어요, 안 물어요? Тэгж асуудаггүй юу? 묻는다면 정상적인 삶을 살아가는 거예요. Хэрвээ танаас эдгээр зүйлсийг асууж байна гэвэл та яг хэвийнээр амьдрч байна. 그러잖아요. Тийм ээ? 그래서 Тийм болохоор 성령이 내 마음을 주관해서 ариун сүнс миний зүрх сэтгэлийг захирч 성령의 뜻을
살아가는 겁니다. Бид нэр ариун сүнсийн хүслийн дагуу амьдардаг. 그래서 내 마음을 더욱더 지키려고 하는 거예요. Тэгснээрээ өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг илүү их хамгаалъя гэдэг. 생명을 구원하기 위해서. Амийг аврахын тулд 그래서 무릇 지킬 만한 것보다 내 마음을 지키라 그랬습니다. юу юунаас илүү өөрийн зүрх сэтгэлийг хамгаалаа гэсэн байдаг шүү дээ. 우리 마음은 전쟁터라는 거 아셔요? Бидний зүрх сэтгэл чинь дайны талбар гэдгийг мэдхүү? 내 마음의 주도권을 누가 지느냐는 얘기예요. Яа. 내 마음의 주도권을 Зүдэггүй нь 뭐야? 내 마음을 누가 움직이게 하느냐? Бидний зүрх сэтгэлийг хэн яг хөдөлгөж захирч байдаг вэ? 내 마음속에서 막 싸우는 거예요, 늘이요. Тэгэхээр бидний зүрх сэтгэл дотор үргэлж тулаан болж байдаг. 마귀냐, Бодрол сүнсөө, 자기 자신이냐, эсвэл өөрөө юу? 성령이냐, Ариун сүнсөө. 그러잖아요. Тийм ээ? 그러죠? Тийм үү? 이게 맨날 마음속에서 싸울 겁니다. Эдгээрээс үргэлж өдөр тутам бидний зүрх сэтгэл тэмцэж байдаг. 그래서 Тиймээс 에베소서 3장 17절에는 Эфес 3:17 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시고 그랬어요. Христийг өөртөөхөө зүрх сэтгэлд байлгаа. 그래서 마음에 뿌리를 박으라고 했어요. Зүрх сэтгэлдээ бүр үндэслүүл. 뭘로요? Юугаар? 내가 주님을 위해서 기쁘게 하는 삶을 Эзний 살겠다. төлөө баяртайгаар амьдрэх хүн болно. 내 마음을 마귀에게 주지 않겠다. Зүрх сэтгэлээ бодрол сүнсэнд өгөхгүй. 내 자신을 위해서 살지도 않겠다. Өөрийнхөө төлөөж хоошид амьдрахгүй. 주님이 나를 주장할 수 있도록 나를 내어드리겠다. Эзэн намайг захирч чадхаар бүрэн өөрийгөө эзэнд зориулна. 그런 결심을 하고 살아가는 겁니다. Гэсэн шийдвэрийг гаргаад амьдрдаг. 그런 사람을 위해서 통해서 하나님이 일을 하시는 거예요. Ийм л хүнээр дамжуулж бурхан ажиллаа хийдэг байна. 갈라디아서 2장 Галаат 2, 20절. Галаат 2-ийн 20. 같이 읽어요. 1316 уншаа. Амьд байгаа нь би биш, харин миний дотор амьдардаг Христ юм. Эдүүгээ махбодтой миний амьдарч байгаа нь намайг хайрлж миний төлөө өөрийгөө өргөсөн Бурхны хүүд итгэх итгэлээр амьдарч байгаа хэрэг юм аа. 그렇죠. Тийм ээ. 이제 Одоо 예수님이 십자가에 못 박힐 때 내 죄의 몸도 못 박혔다. Есүс загалмай дээр цовдлогдод бидний гэмтэн энэ бие маань цовдлогдсон. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하는 나를 위하여 자기 몸을 버리신 예수님을 믿는 믿음 안에 살아간다. Одоо би одоо махбодтой амьдарч байгаа нь намайг хайрлаж миний төлөө өөрийгөө өргөсөн Бурхны хүүд итгэх итгэлээр амьдарч байгаа юм. 이렇게 주님을 주로 받은 사람이 이렇게 살아가는 Тэгэхээр 거예요. эзнийг өөрийн Есүсийг өөрийн эзнээ болгосон хүн ийхүү амьдарч чаддаг. 그래서 이제 Тэгэхээр одоо 성경을 왜 연구합니까? яагаад Библийг судалдаг вэ? 주님의 은혜를 더 깨닫기 위해서. Эзний нэгүслийг илүү ухаарыг 그리고 주님이 기뻐하시는 것을 깨닫고 그걸 따라 살기 위해서. эзний таалан баярлдаг хүслийг улам илүү таньж мэдэн түүний төлөө амьдрахын тулд 그래서 무엇보다 성경을 높이고 성경 주관으로 살아가려고 하는 бид 거예요. юу янаас илүү нөхөө Библийг хүндэтгэж өргөмжилж Библийн дагуу амьдрах гэдэг шүү дээ. 성경에 주님 뭐라고 내가 살기를 원하실까? Библиэр эзэн намайг яаж амьдрасаа гэж хүсэж байна. 삶의 중심이 이제 성경으로 되는 거예요. Тэгэхээр бидний амьдралын гол цөм маань одоо Библи болж хувирна. 성경에 묻고 Библиэс асууж, 성경을 따라 살아가는 겁니다. Библийг дагаж бид нэр амьдрах 그래서 болдог. 주의 뜻 행하기를 기뻐하는 거예요. Тэгснээр эзний хүслийг үйлдэн амьдрахтаа бид баярлах болно. 그리고 범죄치 아니하려고 이 말씀을 내 마음에 두는 거예요. Бас гим нүглийг үлдэхгүй яг хэмээн Библийн үгийг зүрх сэтгэлдээ оруулдаг. 자, 그런 사람들은 어떻게 살아가느냐? Ийм хүмүүс яаж амьдрах вэ? 주님이 교회 주인이잖아요. 머리잖아요. Эзэн маань энэ чуулганы тэргүүн шүү дээ. 그러죠? Тийм ээ? 그래서 Тийм болохоор 교회와 교제에 늘 연결해서 살려고 하는 거예요. чуулган болоод нөхөрлөлд өргөж холбоотой амьдрья гэдэг. 그러잖아요. Тийм ээ? 주님이 그걸 기뻐하시고 Эзэн үүнийг л харж баярлдаг. 우리는 그 주님의 뜻 교회와 교제를 붙들고 살아가야 되는 Бид нар 거예요. эзний тэр хүсэлд чуулгандаа захирагдаж чуулганыхаа хүслийн дагуу явъя гэдэг. 골로새서 2장 Колосе 2, 19절. Колосе 2:19. Колосе 1332 같이 읽어요. уншаа. Бүхэл биеийг үе мөч болон шүрмсөөр хамтд нь холбон хангаж Бурхны өсөлтөөр өсөгдөг тэргүүнээс тэд зуурдаг байж. 머리를 붙들어서 머리로 말미암아 마디와 힘줄로 공급함을 얻기 때문에 Та тэрхүү одоо тэр толгой буюу тэргүүнээс хангагдж байгаа зүйлсээр энэ үе мөч шүрмс бүгдээр хамтдаа холбогддог. 우리의 몸이 Тэгэхээр бидний бие 그렇게 점점 자라가잖아요. 연결돼 있을 때. бага багаар ийхүү холбогдсон байгаа учраас л өсөж таринж байгаа. 우리의 영혼도 마찬가지예요. Бидний сүнс 우리 чалгаагүй. 믿음도 마찬가지예요. Бидний итгэлч мөн адил. 말씀을 공급을 받아야 되는 거예요. Үгээр хангагдж явах хэрэгтэй. 교회로 말미암아 Чуулганаар дамжуулж, 말씀을 공급받습니다. үгээр бид нар хангагдж 교제로 амьдрах хэрэгтэй. 말미암아 Нөхөрлөөр дамжуулж 하나됨을 알게 됩니다. нэг болохыг бид мэдэж 같은 ухаардаг. 믿음,
Адил итгэл, 같은 삶을 살아가는 형제자매들 속에서 힘을 얻는 거예요. адилхан амьдрдаг ахын дүүсээр дамжуулаад бид өдөр тутамдаа хүчийг олж авдаг. 그리고 그 안에서 영혼을 건지고자 하는 간절한 마음들을 더 같이 나누게 되는 Тэр 겁니다. дундаа сүнсийг аврая гэсэн зүрх сэтгэлтэй хүмүүстэй улам илүү бид нэр ойртойж 주님이 이 땅에 오셔서 영혼을 건지기 위해서 нөхөрлөдөг. 주무시지도 않고 먹지도 못했던 일들, Эзэн энэ ертөнцид ирээд биднийг аврахын тулд идэгчгүй, унтахчгүй хийж байсан ажлууд. 십자가에서 고난을 받기까지 피 흘려 고난 받기를 다 참으신 일들, Загалмай дээр цовдлогдох хүртэл бүхий зовлон төвчээрийг биеэрээ туулан 그것을 같이 나누고 같이 그렇게 살려고 노력하는 겁니다. амсан тэр бүхий зүйлийг бид хамтдаа хуваалцаж амьдрах гэж энэ газар дээр хичээдэг. 예수님을 주로 받았을 때 Есүсийг эзнэр хүлээж авахад 이게 가능한 거예요. Есүсийг эзэр хүлээн авсан байж ижил энэ бүхэн боломжтой. 영원한 소망이 Тэр мөнхийн найдвар 늘 마음속에 있는 거예요. үргэлж энэ сэтгэл зүрхэнд нь байдаг. 예수님을 다시 만나고자 하는 마음, Есүстэй дахин уулзъя гэсэн зүрх сэтгэл, 영원한 생명을 이 소망, 얻은 소망, мөнх хамийг олсон тэр 이 найдвар. 소망을 가진 사람들이 Энэ найдварыг тэлсэн хүмүүс 주와 같이 깨끗하게 살아가려고 하는 겁니다. эзэнтэй адил цэвэрхэн амьдрья гэдэг. 주와 같이 복음을 전하고자 살아가는 겁니다. Эзэнтэй адил сайн мэдээг тарааж амьдрья гэж зүтгэдэг. 요한일서 3장 1-р Иохан 3. 1383 дугаар утас. 2절, 3절 3-ын 2-3. 같이 읽어요. Уншаа. Хайртууд минь, бид одоо Бурхны хүүхдүүд. Бидний ямар болох нь хараахан илчлэгдээгүй. Түүнийг илчлэгдэхэд бид түүнтэй адил болно гэдгийг мэднэ. Учир нь бид түүнийг байгаагаар нь харах болно. Түүнд ийхүү найдаж байгаа бүхэн түүний цэврийн адилаар өөрийгөө цэвэршүүлдэг. 예. 사랑하는 자들아. Хайртууд минь ээ. 우리가 지금은 하나님의 자녀. Одоо бол бид Бурхны хүүхдүүд. 지금은 이런 모습을 살아가지만 Хэдийгээр одоо ийм төрхтэйгээр амьдарч байгаа ч 장래 бид 주님을 만났을 때 우리 영광의 몸으로 변해가잖아요. хожим эзэнтэй уулзах тэр үед эзэнтэй адил биеэр өөрчлөгдөнө. 그러죠? Тийм ээ. 이 소망을 가진 자마다 Тэр энэ найдварыг тээсэн хүн бүр 예수님이 깨끗하신 것 같이 Есүс 깨끗하게 цэврийн 하고 адилаар өөрийгөө цэвэршүүлдэг. 복음을 위해서 살아가는 겁니다. Сайн мэдээний төлөө амьдардаг. 우리 교사들이 Тэгэхээр манай багш нар 이 소망을 갖고 энэ найдварыг тээж 예수님을 주로 삼았고 살아갈 때 Есүсийг эзнээ болгон амьдрах үед 우리 학생들이 선생님들의 그 삶의 모습을 보고 변해갈 거예요. бидний сурагчныг төс бүр Бурхныхаа энэл өөрчлөгдсөн төр төрхийг хараад дагаж өөрчлөгдөн амьдардаг. 로마서 12장 2절에 있는 말씀처럼 Ром 12-ын 2 дээр гарсан үг шиг 하나님이 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인가 분별하면서 Бурхны сайн бөгөөд тааламжид хүсэл төгс төгөлдөр тааламжид хүсэл юу вэ гэдгийг ялган 이 мэдэж 세상을 본받지 않고 энэ газар дэлхийгээс үлгэр дуурайлыг авах ш. 우리 몸을 Өөрсдийн бие 하나님이 기뻐하신 산 제사로 드릴 수 있는 거예요. Бурхан тааламжид амьд өргөл болгон өргөх ёстой гэсэн. 예수님을 주로 받고 Есүсийг эзнээ болгож 예수님을 따라 사는 삶, Есүсийг дагаж амьдардаг 그게 амьдрал. 산 제사로 드리는 거예요. Тэр бол өөрийгөө амьд таглаар өргөж байна гэсэн. 그게 기쁨인 삶이 돼야 되는 거예요. Энэ нь үнэхээр Бурхныг баярлуулах амьдрал ах хэвээр. 사도 바울도 Илч Паулч мөн адил. 자신을 먼저 주께 드리고 Эхлээд өөрийгөө эзэнд өргөсөн. 자신을 드렸다고 돼 있어요. Өөрийгөө өргөсөн байна. 누구를 위해서? Хэний төлөө вэ? 주님을 위해서, Эзний төлөө. 예수님을 위해서. Есүсийн төлөө. 나의 구원자이시고 Миний аврагч, 나의 주인이신 миний эзэн болох. 주님을 위해서 그렇게 살아가는 겁니다. Эзэн төлөө тэнгүү амьдрнаа гэсэн. 그렇게 살아가면 Тэгэж амьдрах юм бол 마지막 죽음을 앞두고 хамгийн сүлжөөдөө үхээс өмнө 사도 바울이 Илч Паул 나의 선한 싸움을 싸우고 би сайн тэмцлээ тэмцсэн. 달려갈 길을 마치고 Бүх замаа дуусгасан. 이 복음을 전했다고 돼 있어요. Энэ сайн мэдээг тараасан. 그러잖아요. Тийм ээ. 믿음을 지켰으니 Итгэлээ сагсан. 나의 의의 면류관, 영광의 면류관이 기다리고 있다. Одоо надад зүйтэйлийн тэтэм зэхэгдэн хүлээж байна. 그걸 기다린 사람 기쁜 거예요. Алдрын тэтмийг хүлээж амьдрдаг хүн бол баяртай амьдрч чадна. 주님을 만나기를 사모하는 모든 자에게 주실 영광의 Тэгэхээр энэ 면류관. бол эзэнтэй уулзахыг хүсэн хүлээж бүхий л хүмүүс зэхэгдсэн тэтэм юм. 주님을 주로 받았을 때 Тэгэхээр эзнийг Есүсийг өөрийн эзнээ болгох бол 그렇게 주님을 만나는 것도 더욱더 사모하게 되는 겁니다. үнэндээ эзэнтэй уулзахыгаа хүртэл хүмүүс энэ газар дэлхээр улам илүү хүсэн тэмүүлэн амьдрах болно. 교사들이 늘 그런 마음으로 더 살아가기를 간절히 Тэгэхээр манай 바랍니다. чуулганы сургуулийн багш нар үргэлж тийм зүрх сэтгэлээр амьдрдаг байгаасай гэж хүсэж байна. 기도하고 마치겠습니다. Залбираад өндөрлөё. 주님 감사합니다. Эзэн минь талархаж байна. 예수님을 Есүсийг 우리의 구주라 부를 수 있도록 도와주심에 감사드립니다. өөртөөхөө аврагчаа хэмээн дуудаж чадгаар тусалсан талархая. 구원해 주시며 Биднийг аварч өгч 삶의 주인으로서 주님을 모시고 살아갈 수 있도록 도와주십시오. амьдралынхаа эзэн болгоод амьдрч чадхад минь тусалнаа. 우리의 삶 속에서 Бидний амьдрал донд 학생들의 몸소 보고 듣고 따라 살아갈 수 있도록 도와주십시오. сурагч нар маань биднийг харж сонсож даган амьдрч чадхад тусалнаа. 주님을 향한 소망을
우리 아이들에게 보여줄 수 있도록 도와주세요. Эзэн рүү хандсан тэрхүү найдвараа бяцхан сурагчтай хариулан амьдрдаг байхад тусална. 예수님의 이름으로 기도드립니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘.